Nova tema uhvatili NATO-vi vojni psihijatri američkog generala u Hrvatskoj. Kažu, slušajte šta tvoja američka vojska radi zadnjih 13 godina u Hrvatskoj i Evropi. Rusi su mogli razbiti već 100 novih nuklearnih projektila, razviti rusko svemirsko zrakoplovstvo, razviti ruska i kineska vojna atomska industrija, razviti kinesku i rusku vojnu NASA, vojnu Space Agency. Sve to što ti američki general izvodiš samo gluposti u Hrvatskoj i Evropi. Zahvaljujući tebi glupom američkom generalu mogli su Rusi i Kinezi pobjediti cijelu Evropu samo to što si ti kreten pa s onim debilima iz Hrvatske vojske non stop gluposti izvodiš. Nego možete biti sigurni hrvatski i američki generali koji su 30 godina u Hrvatskoj da ćete završiti u NATO-vom zatvoru za ispitivanje. Jer ste bi ono jebote kreten stoljeća, ono ne znam kako bi bacio šopiku.